tujye ku Rwanda ruyoborwa na Major General Paul Kagame. Uyu akaba yaravutse ku itariki 23 z'ukwa cyenda 1957. Uyu akaba yarabaye perezida w'u Rwanda muri bibiri. Mu gihe cy'inzibacyuho ni nyuma y'ifungwa ry'uwari perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu ashinjwa ibyaha bya ruswa. Gusa uyu yaje kubabarirwa ahabwa imbabazi muri 2008. Muri 2003 nibwo yatangiye manda ye nka perezida watowe n'abaturage atsinze Twagiramungu, uyu bakunze kwita Rukokoma. Uyu akaba aherutse no kwitaba Imana, kandi uyu Twagiramungu akaba ariwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari muri leta y'ubumwe. Uyu perezida akaba yarabaye visi perezida, akaba ariwe wenyine wafashe uwo mwanya kuva u Rwanda rwabaho, akaba ari nawe wawugiyeho wenyine. Icyarimwe akaba yari na minisitiri w'ingabo ndetse akaba yari n'umugaba mukuru w'ingabo. Umwuga w'igisirikare akaba yarawutangiriye mu nyeshyamba za NRM, akaba ari nazo zasize perezida wa Uganda Museveni ku butegetsi. Uyu akaba yarabaye n'ushinzwe iperereza mu ngabo za Uganda UPDF ni nyuma y'uko Museveni ajya ku butegetsi. Uyu yaje gukomereza amasomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri College Staff Chief Commander, avayo urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Uyu akaba yaravuye mu gisirikare ajya ku buperezida afite ipeti rya Major General, akaba ari naryo ryari rifite n'inshuti ye Leta Rwigema, nawe akaba yari Major General, ndetse akaba ari n'ipeti rye rifitwe n'uwayoboye Repubulika ya kabiri y'u Rwanda ariwe Major General Juvenal Habyarimana.